Ebusia ensem a ebekoso na ekoso e social media so ana magin makonya ya hu se eno ana me besumo e wa attention TV so ama wakwa ba e famba attention TV so attention TV the Facebook, YouTube, Twitter odo ya attention TV page oko YouTube and part of subscribe there mama no one follow no one like no one share and so e dey appear so oko Facebook as well attention TV page obe like wa follow na wasanso wa comment na wasanso a share na ma obi so ensa enka video ni bi enhwe odo Twitter enso so a attention TV jube retweet ya na wasanso a like here story me amaji makunye midin ane akusia sparkle fela ofila ana me de so mo e wa attention TV so abayi bi e de ensem bi abeto abonten e de pass betutu to a ogo emontene so na so no ne de ende e ka me akoye say she has a different side of the story a story no anything mama ntwa me ho me ba nsem mu nchiremu e ba beso mo na so ne enya me kwano maji makunya me ne sofu po ane wode mu ha se akoye sofu ye bisawo se bema eyusu chana trese wo se opo anase uja bibia na okubo tutu ebusia mama ntwa me ho ye ba ye de nsem mu nchiremu ene sofu po ho so adwentwe e ba betuja Ebusia me twa me ho mapa na ensemoni na ense abayewa bi adie so waga na me ho se ya ono de o kire se tutu bo ana ashawode ni de ni kire mu efiri nyame na efiri nyame soso de ano ne de side of the story and say won say emayewa sisu a they be dating or courtship asana wale wawe na so abayewa e kire mu se emema abone gala boa omu na abosu ya enkosi aka na kire se omogya ne nsensemu enunti ano de ne ho akodom tutu juma anase ashawo jume na only the need that so any na ense oba beye oposi ni anase oba beye lawyer na kire se obedi obesua oman no emra ne senia yedidi ejuma na so nyina entimi ambem efise ebiso efri peer pressure na tese enafofo enso ehodomo na we anose de bia ne da ono de sisi ewi asem owo hanu se ne owo anese de bia ote se ne rent esno ni ska o betia dia na tese fiera no toa ana etu no na enu anosanso kire se ono de na sem anasnya ni da super ene Psalm 91 wo Bible mu na ebusia form me pese e ba ko kan Psalm 91 na abayu a ye friend Grace e de ebetu ejano pese ye ko kan Psalm 91 no na enum so me de masofo po akwaba e de bajumeti no so papa ma akwaba ejo so me de se bia e boko radiadum ibia aye boko ne asomdjem. Okay. Busia for yanko na yanko kan Psalm 91 abayiwe ye de atudwa so no de ashawo dwuma na tuntu adwuma ye awo boy papa ono de ni need that so any Psalm 91 but he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadows of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Is ekwa ekusi verse 16. So for baby say na tutu ni ya oni Bible de na oye Kristo ni. Me de ahwefo ina ase ene anopai wampempen so a ya medin ebedu. Bible say ana say Ghana de adechi na wanti bibia na bia wan sore. E de rade ase. But mama wo kan say yenu aba no mo kan na enim ba kumpo. Said ya no we quote yankopon na asem no de hwahwa ne ho no we kire se ne bon na wo mu no ye na adwen se obefim. Oh say ebia emwa no emfi bibia won se na wotimi kwa quote Bible no kwa be kire se ofri oye Kristo ni na so nyoma bi circumstances bi ana ama ho kwan. Hwan ni Kristo ni? Kristo ni ye nimpa bi a wodo ho ama Christ
na wasakra wa brabo Bible say wo beye Kristoni a ana wo beye abode fofra na se wo do huma ma Kristo a woni omadada oyina ase twem ko ati ati nti wo betumi atran ya me fie nti na ndan ya me fie no nipa bebre ebu ho first no hu konfo e o TV so hu konfo o TV so hu malam o TV so but nda oyina obotai wo she coat bebre ti asole fie bebre ya konfo abeifo ninsifo na de sa nkonyayefu ina na ye hu obiem ati ase nti se ne o coat no obetuma ye o Kristoni but onsesa na ablabo onsesa na akwan ya me asem no betuma akan but eno nkyere se waye ba won say mo bia so mfi be because o sha na owani da so bi nenim say police ejuma isu de say eyi ne de protocol na o hwe abayo abesusu o say already two no bebo na asem o san so kan ye ne say sorry na say onu de ne da so an say ne apartment our rent da o be sorry a woni tika favorite to I just sorry mame nipa no anya krado so sedia make no woti ho yin sa wo ye adwuma Bible say nso nya adwuma no masa ansa no nya den tutu nya adwuma I didn't nya adwuma well nyame bo nipedua wanka ncho se fe nipedua no ebe mambema nenu nti no fa hadan yankopon bo wo se wo be wale pacho wati ase nyame bo se wo be wale Bible say because of say joman boninti ese se oba bia onye no kunu baako be ma bi onya ne yere baako se de ebe ya wo ma na honam no enhya wo so na wo fa honam ndwuma emboa wo Kristo ni Bible mi hu se obi wa re ya etumisi but na nyame wo ne oye na se na wo kan abaya ne ye na adwen se obesesa na adwen se we na oye ha ne dan a edwuma bebre wo ho a okwa abonten so a ubenya enye enye sika ewum no hyebre no na ehia enne de obetum ode ne nipedua na esi ho de aye but echina no ma ebeto na nkasa no ene ne memesuma no ba ohun se ye hwese na okoti yeso a okwa sorry ohwe woni Bible okwa sorry ebia wakache ne sofo se opese oyese anase oniska se but emobi emfi asori amba enti wana o kwa asori ya ma nkwa asori for se mwai o kwa asori akosum yame yame ya wadum na feve bi towso na woboa wa eye okay da nyame ase what has ba odi show tiri mu se enne me kwa asori enti na asofo bebre no bebre wonne ma ne bi deda because of meyesi amo meyose nti bebre o kwa asori akosa wo kosum yame me say masomeda okay meni ndeni paso what you say meni ndeni paso Bible say ade chi ade sen etwa se ye ne osoma ye na adwuma ase ye ni na ne afre ye nyina na wa afre ye but wo wonsa e wonan wo betumi aye adwuma wo ni oboafo ba bia wona otonton ade won kran he obi ukoto ba bi oda e asem ukoto ba bi obi afi na wa bankrama mu ha enye easy what you say oba no nso no de hye ni tim nipa bia no wadwen na mema utu anamo wodwen se na maya obeye wodwen se abrabo wo ya meboi enkoye mame mefi mu a ubefi mu nti ona nkasa ne nsusu na adwen no emboa no se obeye tutu yeah mpacho ode yenhwe bibi o Galatians chapter 5 verse 19 na yenhwe adibi wo ho Galatians 5:19 Galatians 5:19 na honam nyuma no da edipe honam ndwuma e da edipe fe ene edwamambo ebi na edwaman yaye wo de ampek we he ya ne yenye we osi bi ene edwamambo what you say nti da honam ndwuma na e de osai bebre ni pedua no ebi na wa fa to no ho si we wo ya damade a wonye ma irade wonsom yame wo ye se adwuma wo ya wonya ma no mpacho what you say enti wo baka se obi a mesuma adwuma ma achu sini fine obi a betuma aka
but opa won fa open so a obafa Bible say obabu obi atan dema obia ne njuma esitie ba won hu ni say eya na eno o kan pressure peer pressure eso eka ho fear pressure enamfofo say me wadamfo okay ono de a day in day out no spend this car me sha atale ba ko ya na me wo no madamfo ya ba na akos na ote ho na wonya hweye no asawo like so e say ka tutu du ka ya manu di ya friend hook up yet me a friend wa say obeji 70,000 just 5 seconds with 1,000 unze peer pressure so come how can you be na ya three ho efisa peer pressure no Bible say no man can nipa de no ho batu nipa so nti no me ba kan won pempen so a odo ho ato nipa so but say o mai mu anase we say it sometimes circumstances na ma yede ye ho to nipa so nti na ya mama nipa so di enwa mo na wodi ya bone no because ya me adwuma e wo so ye no say ye jai ye manya me ye adwuma ni bi nipa ni am mo ye sorry anka say ye bompa say Awurade favor me ya madom na boa me anope no ye mmo nya me mpa obi sorry o mo mpa kra na wa twefo na afro bi opem wo ye fini nchen what you say se dia wo akomate no Bible say ye nipa adwen ene ya me adwen nti nipa nsusu no e different nipa adwen so di nipa nyina be ko hawo ni amane mu nti wo manya me kwa manya me control wa brabo ma wo a mommy ma woni nda wa adwen nda wunnim se be ba ka onsa no ne Awurade betuma ya mo nti nipa no ka se ne yanko na ndamfofo na ade no onim abrabo obo monhwe na ndamfo mbo ne brema na ochina yo sa ndamfo betuma wie wu ne a ochina na nka ebe ye inde pa ma ono enda ode yale to so a yanko sei yanko hey esuro bia na ne kra so bia na ne hyebre nti wudu adamfo achi a in fact unhu ni awoye nti on sisa na adwen no nyine ni mfini paso na se on koye de oh se otumi yese adwumen a otumi ko onfale mo yese adwumen a adwuma bia ni ho a sei obetum wasu adwuma so otumi se time so me pay da sika me dia rent dan enwo sa ni pay ya wo kan ukoto dan otimu a ube so onye mobo se o diska nti sika na wo no se obetumi wanya hobraso wanyame mu a obetumi asu adwuma obetumi apɛ bibia aton obetumi abie shop bi obetumi aye bibia ade sika bebre no modern ho ato saa we no so no wetumi asom ne ameye but we ya na oye na obeka se obokotia a bacho ohande se o say enu saa quotation ordinary to so for ordinary to se obeye den like ne nipa ene da like ne need da quotation so say emwa be fi baby because ye share sa quotation so a ye kama emwa be fi baby aba ne so onsesa na yame betuma ye ni ye Bible say oba na oyedwuma mbone no okoto Yesu na ofa nguhwam obagu Yesu na naso Bible say fiti that day no Yesu ka chen say oboni na odi ayaden odi ache what you you nti obetum wasesa waba Awurade nchen nyame betum ehunu mobo na ne ohwehwe bia no ne nsa tumaka mpacho what you say pacho mati nti memetum aka ne but say ye hwe nensam no so awie ye na so a na ye hwe sam 91 na okan wasem na ye hwe ejuma esi na ni so opeso ye dia na opeso sacha oh enka yebaka hallelujah because say okoti yen na yen bible so over sacha not no ma Awurade because Bible say okra ba ko sesan osoro anije me yesofu ya me ye Awurade adwuman ma wo kan enya me ya wo se oba sesan ebe ye me de ebe boa ma adwuma no etuma wie peye se we ntia na Awurade bae ti obetuma asesa ma ye efutu be na de ba kwa ma no efutu amede ba kwa ma no ne se obra ye mbo mo obi ena dachi na hia enti
sɛ ɔpɛsɛ ɔsesa n'adwen a ɔnyɛ ne ntɛm na ɔmfa no ho nyinaa ma Kristo because Kristo dɔ no Kristo ɛdɔ no na anti-base ɛsi Kristo ɛdɔ Psalm 91 so de bia na ahyɛ obi nso nkran ɔsɛ he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ɔsɛ I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him will I trust. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His trust shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid of the terror by night, nor the arrow that fleeth by day, nor for the pestilence that walketh in the darkness, nor the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thy eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Or see, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Or see, for he shall give his wings charge over thee, to keep thee in all thy ways. Or see, they shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. And thou shalt tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shall thou trample under feet. Because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Nebusuya, quotation and obey any chat for bra now or an interview. TV3. Naturally, we are with Mrs. Interview while we knew Auntie Grace now. Opesa one number and one Eddie Ewaha, and I'm the fella or fella Eddie ABC Midi and the Akosia Sparkles. More to come your way with fella.